Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Salavu, rahmetu, bereketa Xwedê Teala li ser we be gelê xweş ku birayê Müslüman ehli îman. Her wisa Xwedê Teala xêr û xweşiya dîn û îmanê têke para hemî mirovatiyê. Xweş ku birayên bi rûmet, ez dixwazim dîsa behsa şaşiyeka dina civakî ku li ser navê dîn têkirinê ez behsa wê bikim. Helbet gelekî şaşî hene, gelekî masî hene, di jiyanê me bixwe da jî heye û di însan civakê da jî heye. Lê bi piranî kesê dewlemend vê şaşiya hanê nadike. Her wisa hinek pirsê li ser vê meselê hatine pirskirin ku kesê dewlemend malê xwe gava bela dike jî bawakî çawa ku İslam dibêje edalet çi ye, heq û hiqûq çi ye, kesê dewlemend bi vî şeklê alîkariya feqîr û belengaza nake. İnsanê dê tê gotin ku di civakê de însanê dewlemend ji bo ku malê wî negê der û dora, an jî kesê desthilatdariya ku em bivê dîndar bin, kesê desthilatdar bi dewlet û hikûmet bin, bi navê silaya rehmê, bi navê em bivê çavdêriya eqrebatiyê û însanê xwe yên nêz, malê xwe an jî îmkanên dewletê, îmkanên em bivê desthilatdariyê bi hin beşan ra pavre dike, bi hin şexsan ra, bi kesî ku nêzê wan e, cemeta wan e, civaka wan e, destgiriyê wan e, ê ku destekê de di wan, yanî kesî ku piştgiriya wan dike dixwaze xêr û xweşiya em bivêjin dewletê an jî desthilatdariyê, an jî kesê dewlemend dixwaze xêr û xweşiya wan bigê kesê dora wan. Ev tişteka rast e ya nerast e. Divê em li gora fermanên ku Xwedê Teala di Qur'anê de behsa kesê desthilatdar kiriye û kesê feqîr kiriye, kesê dewlemend çawa malê xwe pavre dike û her wisa silayê rehmê di İslamê de tê çi meعنayê em behsa wê bikin ku em xwe li gora İslamê biguherînin, ne ku İslamê li gora heva û hewesiyê xwe yê puç û vala biguherînin. Xwedê Teala di Sûreyê Tewbe di ayeta şêstî de wiha behs dike, eger kesê dewlemend, em hinek vê daha berfere bikin, kesê dewlemend bi heceta ku divê eqrebayên min hene ez alîkariya wan dikim, li keleka wan, cîranê wan, em bivê însanê xerîb, feqîr henin, miskîn henin, berengaz henin, ayê wan ê şevê tuneyê, belkî salê carekî goş naxwe, belkî em bivê cilekî û cil û birgekî xweşik li zarê xwe nakin, terin mektebê, îmkanê wan ê em bivê zar û xwendinê falan. Biz bütün em bivêjin îdara wan te nike, feqîr nikar îdara xwe bike, debara xwe nikar bike, lê kesê dewlemend wan navîne, ji bo ku xerîb e, destekê nadi wan, an jî ne ji cemeta wan û ne ji eşîra wan û ne ji milletê wan e, ji bo ku perî bigê eqrebayê wî di kes û nas û dostê wî, li wê perê xwe an jî em bê zekat daxwe, sedeqa xwe li wir bela dike, ev ya jî bi navê İslamê dike, bi navê silaya rehmê dike. Eva tişteka çewt û şaş e. Eqrebayê me re, dostê me re, hevalê me re, birayê me re, xwişkê me re, gundiyê me re. Kî divê kêfa wî? Kesê ku feqîr e, gava ket bin hukmê ayeta Sûreyê Tewbe ayeta şêstî, gava feqîr bi, em bivêjin eqrebayê te bi, an jî xelkê xerîb e. Ferqa wî tune ye. Ew kesê ku têke binvan heş sinfê hane nav, ev heş sinfê ku Xwedê di Qur'an de behs dike, eqrebayê dewlemend da xismê wan, dostê wan ji vana be, zekat û sedeqa li wan tere. Xwedê Teala dibêje di Qur'anê de, Sûreyê Tewbe de dibêjin. İnnemâ sedekâtu, Bismillahirrahmanirrahim, İnnemâ sedekâtu divê hingê sedeqa, bi tenê sedeqa, lil fuqerâî, ji bo kesê feqîr, ku îdara wan gelek te debara xwe nake, wel mesakînî, ji mesakîna re, meskîn hinek ji feqîr e, parikekî halê wan xweştir e, wel amilîne aleyha, ew kesê ku em bivê li ser zekatê digere, li nava xelkê digere, zekatê kom dike, wel muellifetî qulûbuhum, ew kesê ku dilê wan ber bi İslamê germ e, teze bûne Müslüman, an jî dilê wan ber bi İslamê ve germ e, muellifil qulûbin dikare bive Müslüman û feqîrin.
وفي الرقاب كسي كود سويدا كولاتيها بكولاب يعني أسير بحبس زندانة ضب أنا كولاتوني كسي حبس زندانة أم بكربة خوش حبس زندانة ببرا برده لوانتر والغارمين كسي كو ديندار أم بدين كتي سيون أو جوري دين هي ديندار كتي نكار ديني خبده وفي سبيل الله کسی کو دریا خواده دا جهاد دکت علمی دا خواندنه دیگره بلاد که سامی بلاد که کار و عمل و سوی حتی نوری دریا خواده دا اسلام فقیه خواده دکه اسلام دبیجو تر دیگر و تبلیغات دکه و بین السبیل او کسی کو دریا دا مای مرک دولمند جحا کاریهاتی استانبول مای پریتون هر لوان هر 8 سنفا کسی فقیر مسكين ايكو سركار دك ايكو قلبيون بسامي گرمه ايكو كولا و هسيرو ام بيج حبسينه ايكو ديندار و كسي كو دريا خواده دا جهاد دك جوان هر 8 انسان را جوان هر 8 نفر زكاه و صدقه هر فريده من الله والله عليم حكيم اوايا فرزكيه فريدة من الله أبا فرزك جا خود تعالى طرف خود دا فرز و خود تعالى عليم زاناي و حكيم هر تش بحكم ام بويجي شكري خود تعالى هر تش بحكم شكري بجا جويت زانين قلي باورمن دا او كسي دولمند او كسي ام بويجن كمالي خواه بلادك دوی بزنه بکو گوه مرا مال خو برا کرد ام اقربایوی جوان هر حیسن فی هاننابه و شاغه زکات لیتر فریدة من الله اف فرزه که طرف خود فرز هانه خود اف دابش کرن هاننا خود دابش کری فرمان خود گوتی هون زکات بدوان کسان او خود تعالی زانای گاوا دده بنیتا تزانه زانه تجبو شنیتی دده و هر وسا حکیمه هر تشتاقو خواده حكم كري تدا حكمت هي جبو خير و خوشيا جواكي تشتاقي بي حكمت خواده تعالى نفرز دك و نجي حرام دك و نجي حلال دك جبي آيات قوامرو البي آيات ميزا دك كسي دولمن دبي نفس أخوال قورا بي آيات بقهرنا نل كو آيات القورا نفس أخوال بقهرنا كو بيولا أبناب سلاي الرحمة دكم سلاي الرحمة نتنی او کمرم پرا بد اقربای خو سلای رحمی قال لك ام بویژن شاغو پرین سلای رحمی هي سلاف داین سلای رحمیه تلفون کردن سلای رحمیه سردان مالان سلای رحمیه ام بویژن چونه سر جنازه چونه زیارت نخوش سلای رحمیه لحال پرسین سلای رحمیه آلی کاریا ام بوی فیزیکی آلی کاریا بدنی سلای رحمیه ام بوی تم به اقربای خورا قصب که ونه همون سلای رحمینه دوی مرف تکلی خواه علاقه خواه جا اقربای خواه کسی که ام بوی جدیا مرا باوی مرا جا آب مرا جا خاله مرا جا کالکی مرا جا پیرکی مرا جا خاطی مرا و سا برفرست سلای رحمی او که رحمه مرا وی ام بوی خودگین هفدو دی مرو بوان آوای آلی کادیا سلای رحمی بکم خود تعالی دوی جا دو سوره نساء تسو شاشا دوی جا وعبد الله مش خدر عبادت بك ولا تشركوا به شيئا هون خدر عبادت بك سر خلبر امر فرمان خدا بشمنه اوش خدر تو تشكنك الشريك هفار وبالوالدين احسانا هم بدو باب خرا قنجو باشي تبگر قنجي بكم باشي بكم ام باب دل دو باب خنيلن دل دو باب خنشكنن ام نپكن سروان ام سروان بدنگي بنقسنك وبذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين هر وسم قنجي بق اقرباي خرابك ايتيم ربك بمسكين ربك والجار ذي القربى اقرباي وي جيراني وي والجار جنوب ام بفيجن ام بجيراني وي كل كلكا وي خريب اما جيراني وي كلكا وي جيراني وي وصاحب بالجنب او ام بفين هوالكو هون لكلكا وي رونشتي مثلا به اوتوپیزا تر ساعته کی هون 4 ساعته تیاره تر 20 ساعته دو اوتوپیزا تر او کسی گل کلکا ورنشتی حتی جوان راجی دوی هون ام به جوان راج قنجی بک تجاوز هون دو هفت کرسی کدا هون دو هفت اوتوپیزا دا دو کرسی ام به دو کرسی رونشن کلکا
دبی تو حواله کلک آخوا عاجز نکه تجاوز حقی وی نکه کرسی که ایته که ویه و به نفس آخوا به بین آخوا به نظام حموت جی آخوا دبی تو وی عاجز نکه هر وقت خدا تعالی دویجی و بنی سبیلی هون جی کسی کو ابی دریا دامانن ریوینن تن دری و درگاه و مجوان را باش و ما ملکت ایمانکم او کسی کو دبن دستی و دا خدمتکاری وی ام به خدمتکاری وی خدمتکاری وی دبن دستی و دا یک و خدمت و کو مجوان را باش ان الله بیگمان خدا تعالی لا يحب من كان مختالا فخورا کسی کو قره پوز بلند و فخر به کبر خدا تعالی جی حزناک لورا اب آیت هانه جی دلیل اثبات توی یکی دوی کو مرب جدی باوی خورا جی اقربای خورا قنجی بکه صلای الرحمه فرضه چوال نمیش فرضه صلای الرحمه جی فرضه دیگه مرو بک امر خدا تعالی لی خدا تعالی دوی جی داوی آیت دوی جی خدا تعالی جی کسی مختا بویجن قره به پوز بلند حزناک ناوه که مرو سر دیو باوی خدا اقربای خدا جیران خدا دوست خدا کسی که اداره دنیا دا جمعه کمتر به ام به فقیر به دست ام به تدارک وانا دنیا تونه ناوه مرو لوانا ام به ویژن پوز بلندی سر وانا بکه فخر و کبری بکه لورا خدا تعالی دزانه که انسان دولمند که دولمند به دکار سر اقربای خدا سر جیران خود فقیر دا پوز بلندی قرتی بکه خدا تعالی جویا حزناکه هر وسا گابا هر کس رو اینیه مرو تر مزگفتی مله گابا خطبه دخوینه اوی آیت سوره نحل آیت نودیجی تم ام بویجی مله دخوینه دوی ان الله بیگ من خود تعالی یأمر بالعدل خود تعالی امر عدالت دکه والاحسان امر مرو قنجو باشه بکه و ایتاء ذی القربى مرو ام بویجن دست خود سر اقربای خدا بگره و ینها عن الفحشاء والمنکر خدا تعالی مرا دور دخه جتش تشتی فاحشه تشتی فحوشه شده و منکر تشتی گمار و پیز والبغی ام بویجن چاف سوری و زیده گاوی و به ظلم خدا تعالی نهی کریه یعظکم خدا تعالی ویا بعضو نصیحت ودک لعلکم تذکرون بهویا که هم جویا درس و شریعتا بفیبرم اب آیت وان هر سی آیت هنه نا دلیل و اثبات و یکی کو دوی مرو صلای الرحمه بکن صلای الرحمه نه او کو تو مال خو تنب اقربای خو را پاور بکن صلای الرحمه نه او کو تو مال ام به تو د سالادار به تو رئیس بلدیه به تو ام به والی به تو رئیس جمهور به تو سرو وزیر به تو وزیر به تو را به امکان بناوه صلای الرحمه تمام امکان د سالاداریه تشکو بندست ده توش دوست و جیران خورا ام بویژن پاورا بکه روان بلا بکه دیگر کوی احتاجی وان پیتونه اوان نزول صلی الرحمی اوان ظلمه لورا خدا تعالی دویجه ان الله بیگو من خدا تعالی یأمر بالعدل خدا تعالی بعدالت امر دکه عدالت او کو اگر دست ده امکان ام بوی د سالاداریه دولت هبه دوی تمام همولاتی وی ملتی وی دولتی لگورا درفتن خواه لگورا امکان خواه لگورا پیدوی وان جی درفتن دولت استفاده بکن ناوه تو درفت دولت ناوه تو درفت دسالتداریه تنه به جماعت خواه به پارتی خواه به آلیگری خواه تو بارا پاور بک انسان دیجی نکاره نانه که کری که نانه تسی پیدا بکن و ظلمه و نه امر خود تعالی انسان بناوه انبوه بناوه اسلامی آیتا لگورا هوا و حواسا دلی خواه انبه ده گوهرینه و دوی دید تلویزیون دا هنگ ملت وکیلی انبه پارلمنتر درد کردن کسی خواهده گراوی زانا و خواهده گراوی پارلمنتر و انبه ویژن به ظلم خواه ده بناوه آیتا و دشیره دوی ام مسلمانن ام کسی باورمندن دوی قرآن دوی لأخربای خواه انبه شعبدیریه بکن ام نوی معنی که تو تمام امکان دولت جی پارتی و آلیگری خواه را پاور بکه انسان دیجی فقیر و بلنگاز گری که نو پیدا نکه هر انتحار بکه ظلم یکا مزنه دوی کسی دولمن کسی دستالاتدار هر کس ام نفس اخواه لگورا قرآن بگوهرینه حضرت عثمان از وی مثال هانه بویجم حضرت عثمان بویجن نسکا 12 ساله خلیفه بو حضرت عثمان خدایجی راضی به 12 ساله خلیفه بو حضرت عثمان مره کی پر شرموک بو پر به حیا بو که بگو داشته
yani şem dikir bu kota na haya dikir fedi dikir fedi hayavi hebu 6 سالی اول گلک باش در باز بو پیش 6 سال چواد 10 سال داری دریج بو اما ویا دوراوی گرد کسی نیت خراب کسی ام بویژن دلگنی کسی کو دلی وان دا ام بویژن حق دو ام بی کینو بودا مسلمان و اسلامی هبون بناوی اسلامی دورا حضرت عثمان گرتن ایمینا ام بویژن مروان بن حکم ایمینا ام بویژن برای حضرت عثمان شرک والی مصری ام بی عبدالله بن سرح و نزانم چه بانا بناوی صلی الرحمه حضرت عثمان جره درخستن تمام اصحابيه ام بویژن اصحابي من عبدالله بن مسعود و من نظر تمام اصحابي وشاغي ام بویژن جوازیفه گرتن تمام امویه شونوان دا تنج عشیر امویه کرن خلیفه کرن والی کرن دا سلادار حتی کینو بوزا ام بویژن مسلمان مکه ام بوی مدینه و دمی ام بوی حضرت عثمان خوی کرن حتی بو سدمی قتل حضرت عثمان ویا دویم بیا بزانه بکو کسی دولمن و کسی دا سلادار دوی هون آیت قرآن لگورا هوا و حواسه نفس دلی خواب کار نینن اما ظلمه هون امکان دولت لتمام هم ولاتی کو کسی رای دیوه کسی ندیوه کسیش پارتیوه کسیش پارتیوه کسیش ملتیوه کسیش ملتیوه کید و کیفاویه اگر هون درفتین ده سلاداری لتمام هم ولاتی پاور نکن روزا قیامت حساب و گرانه هون نکار به ممنا به صلاح رحمی گرد انسان هن 3-4 معاشا دگره انسان هم 2-3 معاشا دگره انسان جای درد که تلویزیون دوی ام اقربای خود ام یعنی آیت خود تعالی دویجه لاقربای خود در بکبه خود تعالی نویجه برای یک جی برچه خود انتحار بکه یک جی 3-4 معاشا بگره و تمام امکان دولت باوکی نحقی باوکی بیریتی بظلم بزورداری ام به امکان دولت جبون نفس خواب کار بینور اوا ظلم اوا زورداریه اوا نه اسلامه اسلام اوه که تو نفس خواه لگورا دین اسلامی بگوهرینه نه دین اسلامی لگورا نفس خواه بگوهرینه ایرور ولات ما اسلام بیه ای آراج استثماره آراج کرنه ام بویژن وسیله استثماره به استثمار دکن ام بوی دیگر که قرآن دخویدن دیگر که بحث اسلامی دکن تو اخلاق کی خواه عرف کی خواه عادت کی خواه بگورا اسلامی ناکن اسلام آیت قرآن آیت قرآن ezberin duxuynin li tişkî nebarok ve fehm nake û ser heyeta xwe tetbîq nake. İslam ev e. Tu bixwîne, hîn bibe, li heyeta xwe tetbîq ke, heyeta xwe li gora İslamê biguherîne. Ne İslamê li gora em bivêjin heyeta xwe biguherîne. Bi navê Silahê Rehmê di bin sîwana Qur'anê da zulm li milletê kirinê قسمێکی ji millet destê wan sê vê heta nêvarê dengiv û di rûndaye û qismekî wan jî birçayên tar dike ava ne mirovatî ye ne İslamiyet e İslamiyetekî wiha tune dînekî wiha tune eva dînê em bivê ji Emewiya dest pê kirî heta îro hatiye û bir dînê dewletê kî bivê iqtidar temamê em bivêjin qaymaxê em bê imkanên desthilatdariyê ew dixwin êdî jî برچی و زلود و مزد که جهر آوان بحرمه اوان ندینه و نجی اسلامه حتی جاره کدن بیم دخیر و خاشیه دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته